Nitika penemu asal Iban, dunya tu diserara pengawa mensia lalu diparit ulih dunya ti enda di peda mata. Orang panggau gelung, gunsu antu, petara aki ini. Petara bisi besangkut paut enggau kuasa sereta sua agi munyi kaditusi tampung ensera enggau pengingat tuai, menua sidatu din balangit mingkai. Nitika penemu lama, sida petara tu diau barumah panjai baka kitai mensia, ngambika banding baka rumah panjai tansang kenyalang ti alai petara aki lang sengalang burung diau, pia mega panggau libau enggau gelung batu nakung ti diwan sida baka sida keling enggau kumang. Sida hidup baka kitai mensia, bumai, betupi, mindah, bejalai, ngayau, ngayap, semina sida ia lebih ari kitai ketegal sida ulih ngaga mayu macam kerja aji lalu tahu mali dirinya di utai tauka orang bukai. Kita Iban bisi ngembuan mayu petara, lalu petara besai tingaga dunya enggau mensia pun ia suba, nitika penemu lama ianya kri raja petara ti dikumbai raja entala. Kenu kosidatinya di lemambang, kebuah kita Iban nesa sampai 7 aja laban petara ke endang dikarapka Iban bisi 7 iku. Sida tu diri menyadi, sida tu anak raja jemnu duduk di batu tinggi di dinggai, meta raja pengibai, lalu sida tu ucu raja durong bejuluk lumpung tibang bebaring, durong tuai di rumah di tatai belakang tinting. Sida ia tu, biduk linggar natar di senggal gumbang besabung, aki jugu menaul tuntung, aki lang sengalang burung. Manang langgung ngembuan pucung penyangga nyawa. Matai tuai raja menjaya, penguda ia bebangunnya di Manang, ia dikumbai menjaya Manang. Rangka kirai raja sua, pepat kuda raja simpulang gana. Raja biku bunsu petara, pantan inan raja jadia, apai maga raja lama pun menua. Raja selempandai tahu begulaika tanah perainya di kerigai anak mensia, raja selempeta tahu nempat teruba ia, raja selempetu tahu ngambuh tubuh mula ada. Ini indah rabung menua, ini ine rabung hari, ini andan bepala bebunga jirak, kulit rapi betubuh biak, baka dara biak kedisuak digung bujang. Anda marah, gangga gunggung penatai jalai raja, gangga ganggai penatai jalai kaya. Sida menyadi tumi petarati selalu dikangau kamensia dalam sampi, lalu petarati diambi ngabangnya enda sama nitika 7 sesebengkah pengawa diatur. Ambika cunto, maya gawai burung kitai ngangauka sengalang burung. Maya gawai tuah kitai ngagauka anda marah. Maya belian, Manang ngagau sereta minta tulung menjaya Manang. Maya gawai ngemali umai, petarati dikangauka ianya simpulang gana. Laban keruai tu baru dituat, din ditu agi kurang. Ila aku nampung baru pasal kenang petara Iban lalu nusui kajerita sida siku-siku. Kitu-kitu mi selalu, follow tauka, subscribe channel tu Kair Kaba, aku nyukung nuan, ngambika bala nemu dia maya kenang tu bisi nambah seleka 2.